Abakutondera Kitara TV amabara Julius Kyomondo musajja mulisho muhi abamuli nyina Pastor Robert Prince mwebaza tokafokaga bishop. Not yet, but Ombulisa angela nyina amakanisa gankutwara. I'm right to be called Omrolere as a bishop, but I don't feel like calling it my kiyeta. Toka kire oba toka kiendeze. Kire batinga kiendeze. Toka kiendeze bwende. Tiga kigondeze. Mpora just titinga tungire mbabazi zo kiyeta. Okitina kitinisa. Wewe. Akaire kabaire karaira tutorangana. Mazima twasime kurangana de. Karaira baitu ntwereba bwireba ngonza akusima ekintu kino inangere mali okiremeireho wakiteka mutindo kandi mazimako ngwetaba abantu abandi abako appreciating your work mu bunyoro mazimako. God bless you and may God enlarge this vision akongere ideas ezindi ekintu kino kigoma mu ibali ya Yesu. Amina kiyongereho niwo mulisa Robert Prince mwebaza oina show ya buli mwaka anyo concert 26 kiro kintu tulinka guno mwaka tuli ha Colping Gardens no tuli nekivulu kiri ekyaguno omwaka kantu akiyeta ibara Digida mu Kristo tandikira mu speed otakara mukizina abantu baramuki kaze na muki abantu muka mwitu asimwe enganya nizange abanyakitara inywena mbara mukize abantu inywena abagonza Robert Prince abagonza Igme family abagonza nabagenzi banga ba Igme family abandi David King na abandi na abagonza music ya bunyoro wakati litite abazini tuwenkaliyo na abandi abazini baitu abantu mbara mukize musibireho muta musibire muto bamwirirwe muta beyond kusikira araba kutura kuruga munsi zahe so muina buli mwaka mubaina show Igme band. Yes, buli mwaka tubana show eno ya abina mukaga December but tukaba tuafunamu like some years takora agati ukore myaka yenyumo tukaba like 2 years takozere just tukuliga tukatugwire lo ntulekero kuzina bara robo banza kubara kubarembera obwiro bwa covid mwe bantu barugire mu covid aho abantu batena kurungi sente kate kivulu kiyetaga mathematics ya amani kubara orundi muka aruno kubota ina kiyaka kiyamani but we had the hit songs ekikya kwa kana kukora aho already people but hayarenga twara mu show zabo ni batu hayarenga bani ugena mbugenyi habo bizine twazinire nyuma so a hit song will remain a song ola yagigonze emyaka bibize zina batajwa kandi juko kizine kiyaka abantu kikira kubanyumira akogenda akizina inakuliriza amahure ga takwasire nari kitubobo bunda stage ola kwanza hulirize bali kide kiyaka ebirunga abantu ekikuru ola chamukire kuba ama even the message ya yerumo so I think this year muri ya Colping to la Colping Gardens omugesere Digida mu Kristo Digida mu Kristo concert nkatunga kusukurwa ngo Bible negamba ba Philippi ina ngo rejoice in the Lord semezwa mukama jaguzwa mukama so kikumanyisa nabe tumalire guno mwaka ebintu bere bingi Julius abantu barwaire abantu bafire abantu bagizireki bayitu kikusemera kuja semererwa omukama tukazina tukanyumirwa tukasima ruhanga kinyageteire Digida mu Kristo kandi ligaya kuba buli mwaka niwe tababi na mukaga ronde ebire ebindi but this one ijako buli mwaka ene ya Digida ekonyero na abazina abandi abalemu abandi abatakusa kutekanza bivulu abakwate neruma abazini bayingi muno ba Kampala ba Kasese ba Masindi so we need this kikonyere to bring us together no kuongea kuimuke umbiri gwa Kristo buli mwaka ndora mujja nekigambe kiyembaganiza kijja environment eberoho ati kinu mukesere Digida lasiyo bamukakiyeta muta bule kaba last year kaba enganyani za Robert Prince obaine ekintu buli mwaka kimuleta that is a hook egi hook niba ina capturing abantu omuramwa ogwe kivulekyo ati hook egyo mugitekaho naine ba nabani kwa preparation niho muhondera aho as preparing for your fans nabale baje baine kibako nihira adigo nibakuja kunira ku Digida kuchakara
chakara mu Yesu mu Kristo oina abandi abakoheni bageni ndra posta yawe arabana bayingi hano aboteyireho na Kampala ko biki list barahabo batukunira kya actually abina mukaga biki kuba kyakatano ikikuja this coming Friday atwina abazini aba Igme family bona baro mugenzi wange Bishop David King arahombo ijuire nebizini eby'ibiyaka nebikuru na nyondoho Robert Prince Pastor Kale Bishop Robert Prince aroho ombo ijuire aba bishop babiri bona ba ombizine bihiyaka nebikuru Dalson Mugisha ogata ayita minister Dalson Mugisha ron deacon agenda kuba ombo ijuire naba Igme bona abandi immaculate abagenda kubaho then na tuina abazina abantu ina Irene kuruga Kampala Irene Elin Kalianyeba but she's coming agenda kuba kuruga Kampala tuina Fifi kuruga Kampala abana bazini ba amani Kampala ba Kampala baitu bakutero muziki mali tuina Bamon Caesar na omwana nzaro ya Masinda baita aikara Kampala is a producer and an artist Caesar agenda kubaro tuina bazini kuruga Kasese bagenda kwabaroho Joshua Awonya ogwa kunkumka dance ali mutimu ya babwambale Hagai akuruga Kongo akuruga Kasese abala abakonjo bali baita abana bakutinte muka dance baherereire kunganti akunkumka gonze na semini na bumuke chuchu kande tabayiro magirete then tuina Pastor Alex Mujumuzi Masindi tuina Luaye kuruga Masindi tuina ho muzini kuruga Kenya mweseni wa Kenya Jidri niko bakumweta Jidri oyole ndongo abana ba Kenya tujyaga inyumiro hano tujyaga Digida hano so kintu kyama azo tunabazina abandi ba Miracle TM Luke the Chief tuina Pastor Mose Kizodas oguna wa amani Pastor Taramulete ile kuno yasikabere rundi kwebwa mukakodi baita is a strong pillar in the gospel industry then nabazina abandi Robina Senturo yes there is a pillar in the gospel music so bali bayingi muno Julius ati in other words omuntu inakera bukera listage yompa ndaira omuntu inakera bukera mu mutero muziki gwa Kristo na wagenda asemereiro kando baliyo no muzano muna no muzano kandi this time omuzano tingenda guzana bine byobwire bugenzere bwire bwekiro I want to be mixing amuzano abantu bajani bagwenda baitu ni mugusembi ayo bajuwaire yes it has been a complaint abantu abazaire abakwenda kutaha kuchumbira abanyoro babo ndi kuihura biki hano sanga ntuzana late but this time tugenda kuzana kara bugenda kwa different series musagiments bukwakana dutera yo kamu tukazana ndi kabanyumira kali educative aka one of them we are talking about the single mothers so to get one to different series in Kayina dutera music duzana kazana muzana music omuzana so metro ikaro yabagyo ku launchinga kwangina kwani na ndochinga part of my new songs tuina mtu liba bede it's one of my new songs single mother one of my new songs tuinayo baraga emigisa yawe it's an Anglican hymn but I've just done garukire mu kakire kyananka ninja Yesu abakwa ninja na cyabantu bakakigonza muno yeah and this one kintu kirungi muno they will love it is it into chikorano kushika bagenzi baitu bali bangirikani yeah never feeling we are one now to kuheza amuruhanga but myself I grew up in an Anglican church ngakuliramu Sunday school kandi nibo babakulize mama wange moyo so nyagonza mu Anglican church ebizine ebikire ni yandeze takaize Pentecostal so I feel I even respect n'abantu abakomposingire bizinebi mani bizina buni nchura no kuchura amaziga because they are good songs yeah so hati abantu tuhondera atwina umulisa Robert Prince mwebaza and abaina show ebiro kweza binamukaga kiba cyo kuchakara abantu bino skese zitubachakara Christmas bayikaraini bali ya imichere bikemi bumpo biki andi bachakara muno abinamukaga nkabulikiro Igme band yemanyirwe Igme tugamba yabinamukaga ati babarini bakaguza Igme raba yabinamukaga eriyo mushoyi bakweta Digida mu Kristo Robert abaki mu abantu muno basiba kyo gamba anti Igme mukahukana
abantu ekibenda gambira batyo tebamanyire nga akaire kahikani mukura we grow tukakura sorry we grew up hatibuli wasangaga twaikaraga hamu bwire bwona nyowe na King tumukulibata mu planning mu kutemba main street mu genda nkaha wakatwaina bintu byabani obujunanizibu ati right now we can even spend like a week taranga ina mugezi wange King but ntubaza gavunda asimo kirikito okwo kirenkaha ishe kirenkaha but tukandi habo obujunanizibwa ali mu church ndi mu church aina family nina family aina emirimo yene yakuhambiye na nyiri yange kuhambia but we are one tuli muntu omuntu gonzangana kuligamba anti towa abantu bamayo dati nkanka mulingo mazira kasuma bamutakutera yebizinda basatu runde kibasagamba ekyo baitu ekija sizono niko sobole kueleza abafans bata bagonza collaboration songs but taligamangu ngutukahukana we are still one, we still love each other kandi tuketegeza ngo ngalema aba bulomani n'abafans be araba ijabu wawe araba ijabu wange unabwa David harambere ngane nzina no sanga David boti bamwese harambere na zina no sanga ntibakozere tibanyese bagamba it is okay, it is normal, fine baba abantu banakiyetegereze ekyo so okay akirikityo batagamba tukahukana baitu no muntu asagamba nti ati kampangise Igme neija it is okay kiro chongo inakimanya emihende ja kwa nakasente kajja kweyongera hano upangisize group David King, Robert Prince, Dalson Mugisa, ito na bulomai na family ye, bulomai na abana bakusomesa, bulomai na abandi rundi renti, rundi wiki aina issues ize. Hati kino sanga tikaja kuingana opangisizo omuntu womu. Boko pangizo omuntu womu genda akisika ni utegea Prince, otachali wange, mwana, ijo giro oti, chokati hana boko it is Igme, omanye kasenda kaina kuetorora, mu Igme all the members about where kuzina oge hasigaleho na account karasigala munsaho ya team abana baingi batandikira hano kuzina Prince bazina abandi bayika babiwaho bahwamani but I think for many years at myaka mugenda mwinga mu 10 Igme ikaire and when mwemereire ni mukora shows ni mukyatuke bizina bijyaka inywe sitaki kuranti iwosigayireho ya after ya abandi ni bajeni bagenda iworo actually kuba focused no kutaha music otaka kunihira ngungenzere kola sente it comes as a blessing kama na kuhereza mugisa no funa yo sente itu agendaga ntuzina na habugenyi tuzinira busa bulira buli musanga habugenyi bulinka ndugano tera kasiki mpaka bukeyire ntera David na atere nanga nyoni nzina so tuwasanaga nko musezi musezi bwana gya kusera omusiri gwo omuntu tabazagambo haransasura wadimbuka munju nagenda kitambo nagenda kusera kyonka ati ndi kutwabayire twina kitu sindika tuli focused tagaruka nyuma ate abana ati bwire bona gana ajja mu studio kutere kizina nagamba nyina hit yange wagiro leri hit na kasete na karora na ore motoka aguzire abantu ngire bako muhana itamanya cyari oina kiyombeka bombeka the funny base I think new disappointment you gamba ati sente kanta 00 kazita kuija actually nanyoka gamba ho muntu music it should be kinakuba one hatinkanye calling but no kigonza yes abokuba by the way arahaba zindi ababairi ba amani hatinka bazini nka Bob Mare muzini wa amani baita kafari munako so I think it is passion kandi namunoka music ya bunyoro hano tena mukasente kala kabambe hatinka yuli producer tugambye abantu bajani bakuchulire nakubiki baija akasente magasara bojo nokasara akoli habuhereza kano koraki no kora ruhanga then kandi bunyoro tukatungira abantu abagamba tukunda kusupporting harobora shows shows za Kampala okuzigoniza gospel no sango linaraba yo ina ticket zaye for example Lanek tuna abazine ba gospel aine kivulu naraba yoko bamukwatira ticket tables uga kusangola guze mitwara 5 zenga batata ndibonyoro uga kusanga omuntu ajagula geze mitwaro 10 guze mitwaro 5 haruna bo kwikaho cyalo maduha gawo nagamo yo tinyina badyo nkusaba abantu ababunyoro hamwe abaina businesses kirungi muno ati nkayitu abazini tukuba tukwatiro
Alana sa kwa ye ticket emitwalo 10 azigule. Ate alaba ejala aguzirege aguze table mitwalo 3 yagula na ticket za abantu 30 alomu habalisa era ndege na mukutu gwange nyagambira abantu nga tukwetaga abantu bongere nkabo nubuzira aba ticket 5 akazigura agama nyowe njya kujja nsasula mulyango badu nsasula ticket 5 zino zisobole kusupporting tukwetaga abantu nkabo hakugaruka hali nyuma kikabuzo kine kya abazina abakuwa mamani na muno mu gospel music abana bayingi baberende bakomplaininga makanisa ganywa gubajja nko kuzino babiki mubeta mwende mubazinisize busa timu bahayo na kabahasa mbo buhereza baitu bakuteka msente kukora video. Okay, I understand that one. Yeah, actually most of the Ulabalisa abamu they see it as a ministry. His street is a ministry. Baiti bafayo gama ngono muhereza izire akagenda mu studio yatukia kasente yatemba transport hakiri bwaraba izire muzini deka muherezo yakire mitwaro nkesa 5 aroho yanyumize story aroho yanyumize story mulisa akaba muzini actually wa Kampala kwa gospel wa amani yagamba kiro kimo akate ekabanka nka youth conference yatesa tugeze na chairperson wa youth conference mbatu jja kwa yakasente hatu bishop muliso mukoto byakengero nonto bakumuha sente yazimoya mukubaza kininye mukubasisa obo buhereza. Actually kiru kigenda hali abalisa bagenzi bangi ngo muzini bambale nko mutebezi mulingo wakweta mutebezi akamara kutebeza okamukwatira akabahasa rundi ka kilometers 5 ka transport love offering no muzini twantuhereza tutebeza kuraba mu music sataba bakiragamba tutunge na anka ya atu entertaining nyoba ngambe ekyo nzano kulemerayo babanzi bakihindu atu entertaining I've not come to entertain Robert Fuller izira baze atu entertaining matere mu amazini obatakindo aho na ego apartment mbagamba I came to minister kuhereza baherezo mugisa nanye mubero mugisa but kuliganyize kwa chama entertainment kuonka nango so they have been seeing abazini ba gospel in that angle bado nkusaba ruhanga kihinduke ngwabeho no omulisa barayesere muzini kaba tali Robert Prince Rundo ondi amweze base mtalo nka 10 agagaruka yasemereirwe agamba kaseke yatekere mu studio mali mukama mpairo mugisa nabandi ba complaining ati mwaso iwo ine kanisa Jesus lives baitungu abana banomba ba kanisa ganyu timonda ndo bahabwa kaka hatugeze umwana atandikire kuzina mbwaka kanisa ngijyo kora mwaka concert ka uti muziba Runda abandi abatayina mu music but nkanyo I know what a gospel artist goes through na ground yaitaga kumuhereza cyane but kino abandi tibakikora but alema bakikora uko twantukura tukurakurana pastor omugenzi pastor Kalisa omule businge na mama wa Bishop David King but they gave us ground mu church shows za abandi ze shows why tukozere mitwale ebiri manyingaha twabukolera mu church tagenze na koloping yes so abalisa abayinekyo bakihindule hati iwe kiki werora nko muzini wa gospel as a minister of God ekyorora kinti kino I think kita kiembaganiza hali nyowe and nike kinfoire kikino kiende nyowe ekimfoire kiembaganiza is passion nzine kindu kuruga omunda yanga ntuboyo mutima gwange sometimes asansana kuzina kizina stage ninchura na amaziga because his passion inkihulira kimu so kigenda kwika na alo muntu fani wanga agenda akikwa na gamba mali anzinira nkwasiro abantu sangana bachura you remember the song Things Fall Apart nyazenaga abantu bachura amaziga na yini inchura tuligama nkwechuza but because passion then noktabi huaho being persistent kulemera nkayo mugenzi wange Julius kulemera hakintu bati byanguhire obundo hambya ni byanga tukakola bivulo bingi ni byanga tukakora yangoma kaigata kisaye yatuyigata yeye nyini yabayigata twagenda okole shoka gadioko mwazedi Arox manya amplifier ko gitwalira hansi ye taxi yaleka yanga akora tukaikali abantu bayija kivulo kyatusala Charlie Z mukaba mu mugisa yatuganyira yagamba bojo
mugende mbaganyire mukama mwerezo kugisa so chaleke hokora bivulu mutwakora ga losses enjiro byagwaga nabaga ki we were persistent ekyo kindumu kandi kiyambe na igime cyo na mugenzi wange king is persistent yeah muntu akulemera abantu bakwenda kwijja ere hiti murundi aju tikiyanguhire hit hata roho yangambire akagenda kiro kimu samwe yokugwa katikara I think yazina akakamta kunterera mungaro yako baragira agaruga yagamba ati nyokuzina akozere ndekere abo kubageze ati bakozere but I think buli kimuntu kimubaho yatandika isa no kubesibaho ati tukagenda nanga tukagenda kitonozi kuzina tubarangire abazini bakabe kayiha biswaba izire twayikira hali twazinaga baturoho twazina bato banyumiru batugamba omukoleka okuzina tujja kutemewa in other words bakwenda mugende okwa bagi batakunyumiru ate banyumiru wege batuga muzine mpaka bukeire omukoleka otukutemewa okitegereye so tuwaye kana na tuwazina ikimaye kolekya harombero ogenda ahantu nosanga okuzina rondereza bugenyi hali abakura tukwerege senza tuzina azine tumwerege tusasubirege azine bobano zinira nebo gambe engaro bakunulire bati hata abo utayigendereye usakumanya abantu bangonze ano kulia no kuzina nibagenda kulia kana abazini bendo bugaro engaro bahule bagare mu amani hati no zitakwi hati botugaruka hadigida mu Kristo tukora live band yeah tuinana live band egenda kuberoho abazina kwenda kuzina live band abana bamuterekiyom hati ticket bakuziha nkahaze zingaha ticket tuina ordinary mutwaro gumu VIP mitwale 3 VVIP mitwale 5 then tables mitwale 3 300,000 so table y'abantu batano bali batano kandi tinye turagama mutayiro wine era mukuteka osoda yo kuteka ebyo kunya na kulukulu begarukira kulukulu abo abana arokujonde nainda abana tumutayira nkakaba abato 15 bazinga ate abo tya kwetegaza get hard ate bogamba abato haliyo nabo abakuziri nebo jagawe nakuzira mbato satula ora pema munagamba hayo kwa kwa okuzire ekiri kijja kunyumira seta mutwa so hati yongera abantu bete baji basagike Igme family ebyokoza bina mukaga ngoza kuongera kubeta kandi okubasima okusagaga buli mwaka no kugara muga amani hale bintu bisana bikakata yine but oboli muka okasangula gamba prince amwana ngoza muziki yawe kugara mama so no muja mushore kitugara mama ngoza kubasema abaize last year munganyani za Robert Prince had never done a concert nakerega kola butaito bwa talent theater but last year when yakozere concert people turned up in big numbers but this time Digida mu Kristo nkubanira abantu bayingi muno kuija abandi mugwe ticket Kitara muterere simu ija Prince studio o sabe ticket akatala Central Market nyonja akweza ticket yo kwetaga runo nterere simu yokaningi wiki yaho runde abazini bo ku raposta aho manyire wena kwetaga ticket aja gitabara ajikuletere yeah hati oine bizina bikiyaka ojja kupa bagapera areke zina kiya single mothers because they go posting of course nyo manyire my favorite things fall apart mo kutandika nakira kale kama the things fall apart akaze nako wa ato kimanyire omunodhan Uganda nkahoko bagamba tibamukirenga gozo bagame ndi wahano Uganda tibakikiriza bamwita wa South Africa antu mizingo wazino rujungu banyoka zina story yange there's a time na nyobi entu nyaraga story yange ni yenyi kale when I was so young Mama used to tell me, when I was a little boy, Mama used to tell me, Rabbe, my son, you're living in the crazy world. Rabbe, my son, you're living in the crazy world. In this crazy world,
things may fall apart. Only you need is to stick unto the Lord your God. Listen, few years went, my father died. Where would I be then if it was not Jesus? Really, when you're with the Lord, things don't fall apart, things fall apart, things fall apart. But when you're with the Lord, things don't fall apart. But when you're with the Lord, things don't fall apart. Eki Kaire, one of my first songs. Nyaturukize nyakoramu some remix kikabanzo bugenyi kikabanzo bugenyi eri byaba niza hit zabandize atakayize no bugenyi atakayizire na akwekyo before even Igme started nyakizinaga ngena masini miracle center ka Kampala ne banyeta then Igme byatandikira bitwadakira nezikoka abantu bense bali stubborn abantu bakachakara biki ebyo bible bagirembwera By the way, are you thinking of this nabino bindi kubigarukamo because sound is buli yabaganfu yare bimujya garukamo tugira ntugaruka mbe tu vibe mwana abantu bagira vibe ya kale ola kusaba kala akeira no yabuza abantu atika kakubbo wakazi na stage oli nikakwetaga alizino timanyira lero no mukama katwire embabazi wewe endonge mafuta endonge tuwatera gabuli zilizo kweyiya baitu siriza za kwatayo maybe recording raga mweswekere kibulangi empunu ya sambe wai tuereze single mothers. Okay. Respect a single mother, big up to the single mother. Again your chorus. I think you know it's a true story. It is true story, How come my mother? Yes. So kinyazine hamutimba gwange. But nyagambera alimu stories emirundi esatu. Halimu aba single mothers akusanga omusajja unda akamuleka. Hali single mother okusanga akaba muhole bali mangana omusajja kizibu kirikiwa kyo mukazi yamali afokereke single mother chukana wali yakutoba n'obwana hali aba single mother abafirira abanyoro babo nabo cyali abafakati ya single mothers yes so bona bakwetera ku respecting akugonzebwa those single mothers. So abakutuhondera ha Kitara TV Robert Prince Mwebaza pastor bishop area bishop agambira kulitina kyainde embabazi kutandika kuliyeta bishop nkwenda oraga abantu abandi batuhondera batandikire intakaragira abantu ngoza kusema Julius mukama kumpera omugisa gwa maana amen mali na last year kambera mu concert you came wa broadcasting ebintu mukama akongere amani kandi akwesente azimpe akwesente kitakangira hano na TV eriyo nyini ekule bapata nazibaije yes baije abantu mu business sajo ne kyakora kiriyo abana businesses maduka manyabiki give him money arange kintu nsiyona actually nsiyone kirora abanyorobona then ngonza kusima abafanizi banga hali abantu abangonza personally true nka Prince Robert nagankugonza halunyagamba ndi abantu bangonza rundi kini cyuko musajja kayije nyuma aho yakaye ni mitwaro 10 yagimpereza yangamba arakazina koteire ninkufollowinga baitu nkugonza muno Julius kikangara mu amani nyaga nunya yira bide bizina bine byaka nyimanyi kayita kutera bizina ko gatere birungi bikwije by the way bino byona bakozerero mwawo bikolire mwanga there haro kora nyira kutera bizina byaka ukola kigambo yangambire kiri sabanta abangonza personally ka Robert Prince empako yanga moti nka Julius I know you really love me kurugo butobo wankaye ndi mukuru wawe omumyaka but you could love me mukamba bampero mugisa kandi mbasaba kiyakatano abina mukaga December boxing day kuija family day out muje musupporting kwenda gura stage niye murama gwa show kugura stage last year esinde zitasoboke kumara tukakora kataito so tukwenda gura stage era tukongera music yaitu no ku obuhereza yes so mwebale munabayikaire okuruga tukatandikirege tubaire na Pastor Robert Prince Mwebaza na show ebyo kweza bina mukaga wa Igme kujesere Digida mu Kristo
bayira bamujjo otaferwa leta family yawe kandi tibazine bizine bikuhemura kusa kuleta abana family yona nanyokoza mazara bona na isenkuru sonku bono sakubaleta ikintu yona kyokwesitaza hakolping garden zikia katani kikujja uke kujja so bayira ba itwena tubeyo mwebale muno mekale kurungi Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.